King Dicey fans, and King Dicey my baby crew. Manso Dawusaso papapaa. Me fans na me chia mo. My baby crew mo, I my baby crew. School am ko enie. Gyegyetreso die. Aha, school am ba enie. Na tete no ayen be school die, na nya ha ne wo, ne wo krum. Be net dan kra, e na ne atimu. Na kro ni nyine e kwana nimu no. E na Gyegyetreso, e di primary school no nso nie. Ni nyina e ba bedi ha. E di school am ko enie. I the primary school ni Gyegyetreso am ko enie. School park in the Dicey. Ya from han papapaa ba no sports a mantam ha de obia ntumi wo mo kra ahe na me nkyerɛ made bi ma hunu sa nua yi akesia trisi me na me dua duaye o me dua duaye ko kan ne sɛ ebi na esi hɔ no me na me dua duaye nyina me ne squad bia millennium for baaye omo ma ewie seats no ye pia ni nyina e wo school yi mo eti bi kro mu nya ekura se na project enko for to peti ha no mo ma mi ntwa project bi wa ha nkyerɛ mo na aban ne meboa e wo sa aban no beboa mi ntwa nkyerɛ mo ma wo sa project ya ye be pie so aha ene ye ben ho e teachers quarters ya From Hampton for assembly member nominee or more can who yina boa or mine wow and a sa teachers courtesy war Manso Dawusaso Gyegyetreso group teachers quarters and on my manua AC or my junior teacher for one who say school in ye hangina your school government school and so on my manual journey on mine home a ben school here and so yen teachers quarters and family teachers much chip a abrosign so well pillars now oh iron rods no abrosign 8 rooms and a was here 88 rooms in a was here almost another 16 the primary teachers ne GHS for nyina ebenya baby atna benya baby ada enye sa afre na wo be kromu abe ha adwene behind dan na dan fiewura and baby empesa say teacher for e pese omunya asumdue na omode kirem kwada na de it we nyina e projects a omo ya wo sa aban no ba besom wo boa emani nyina ko nanim na yenya de boa ngumesua e wo memu and King Dicey ma ba mi krom Manso Dawusaso Gyegyetreso the mo hwe nyina e ba bia me be school aha mikro no efe papa eno na wosro ha no e sane ye kro fe etwam kakra runabout bom happen ye runabout yenya electricity from 1983 yenya clinic yenya Roman Catholic parish niema bebre it's be training na kakra dia chem usa hefe pa aha ti mo shoot movies ni ade nyina akra betumi aba be mam nice serene environment mo twa movie kama pa na amanfo nso ehu se ye wade a eti entrance me enko enim ebre se me be sane atwa foforo akra